Ingkang pada sa makamjin moni, kung kuburain pa din sa mamasan ng kasam, sekarang kaping kayo po nawa, may padayan nilang. Itong alwala pa ang kuno may Mr. Speaker, ang kumeral 5 Speaker, floor leader, itong alwa Toror, ang isonalay mo, Chairman Edgar, itong alwa ang kiriya, kang bakabayan ng Representative kang Koros. May Mr. Speaker, nawa o karakarak, ipada sa makamjin moni, o kamagad malwat ka lang kuya ko puro distancing kami to report number riyop kilimay sa kuwa no laban yari sa klima. Riyaman. Salang mau kamagad sa chairman po miya utripan kamaguto koros na utung kamaguto masan iyay uwang masan iso kamagad paitak sa katiyanan masan ibe o iban po na sa chairman kar. Kailangan may Mr. Speaker itong alwa sa pal bangko puro mo yaw bangko puro kan koros. Standing kami to report number riyop kilimay sa kuwa no laban yari sa klima. Itan kang modang ko sa net number riyop kilimay sa laban yari sa klima bangko sa nedi sa matay budget and par cup riyop kilimay sa kuwa no. May Mr. Speaker and Sainsal natatawagin sa makamtin moni utod pon kaway din sa makamtin koros. Ay masansan ng report. Mr. Speaker, tatawagin committee kung nga dyan na wala ni alam. Ele, pwede yananin kaya na nawasakan makunangan miya. Ele yung sa makamtin moni eubene o uyak karong-rong and kaim sakta tawad ni kaunap o report iya patulang paan kupurakan na may isang rawat i-ready man uyaki at yung alsakar misik pwede uya pentatawad at nananti yang apali monin way bakon pukat when kanene di yang sa piskosantikan o pelbon puinan tatawagan sa matay government. Mr. Speaker, padet and reagresa wano egis wuksang padet in parakan mo intuan kasantikan may ban padawan nan report word makawait miya sang sa umukamatin chorus and sansal may Mr. Speaker tatawagan kamatin chorus makamanata monin compact makun padolong nintuan kawaitin padet matan ke padet transmission act kawai dua sa makamantin mo karos kaun sa kaya tatako ime yang awat data tatawagan kamantin mo ni pada yang met mo ni kan matatawag mo ni makin patunan kupulap mo ni kan makosanet kamanada o katkiti yang tatawag kan mapanapali o iksen mo ni bukat intuan rawasin kosanet may bangka na puwel bane wew kampa mo na bukat asanti mamiya nan report the kawait mamiya and the talk no mo mamiya mo ninduan ruwasan ko sa net. Mr. Speaker, wayan kabiyata kawait pentatawag what ang morning compact masang makamatin karos kawait kiya sa makamatin moni ninduan tatawag what ya kaptalong sang option kabina padpadanuan kala miliyan silisak silu lop limanan kit isubukit way sa kisu million 33,151,797 and sansal may Mr. Speaker me sangon mo ni riyaw kinabulbahan mo ni kampak eo me patota pali kampan rosan mau eo me patota pali kampan kamarain eo me apali sa material infrastructure eo mo ni bakin padeng akin padawan Infrastructure Maintenance Fund, the IMF. Pwede kawait wa so teleleto ang sa makamatin mo ni akatagpen mo ni wa tamba na puel ainso administration de balen executive pa na palito. Email yang santin pada dua dapat pada nuan nembe may patungan. Mr. Speaker, puyan kak padroti yo kabese kasantin pada dua ninduan kairak tinan sa matay ko senat ay bante begida option ka bana ang option ka bana kawait kan koros me ka bana sa pulman kilong ang sa umi office o ruwas wiya sa mga kamitin mo niya napali mo ni silu me ugadagla wiya be o eo mo ni makap kayo
Kosantin Wentala Isinen and kag Mia Buena Pali Ananin and Mia Grant Rider ng Samatay government. Kariyaw Chala Limanen and kag Mia Buen Kakapali Chen Warren Kabinastosa. Sansal Ledataran what Kabinakan we at the Tonka Chen Warren PTA. Kami to Kawait Monuwat ni Panale at Chen Warren Kabinastosa. Chen Warren Kapina Mewi at the Tonka Mewi at Chen Warren PTA and Kakopurpulam PTA. But I met my Mrs. Speaker, sa mga committee, Kawait, ong sa Bunman Kabina Representation Fund, and kakalaud la. O and patron no Wantala lop panen, 140,000. Nakupukupurawat my Mrs. Speaker, 40,000 and monuwat, and kakapali ananin cabinet kan o office kan mayapul ban administrator iray kan chorus makabinaiti yato o aled ka man naman ni legislature 100,000 into one kosanet na miyo mawa o kawid na miyo ng report 100,000 and kakapali option kabina o karyang kabina. Mr. Speaker, puyan kaktaula ong sa matay kampan moni nan karong mawiyawi kawit din sa matay tarang kampan moni kawit committee and kak kasane di ba Wantala nen walakit makasandiyan napali sto sa mga office wala na tangki pur kawit din tarang kampan moni anam bewat and patosang nanaray tungal patet. Yan sa wato may Mr. Speaker sa mga committee ewang tarang kampan moni o kawit one moni and ananan kamanaman tapan paliyo magana adan capacity building paliyo magana puel pan sector grant essential menantiyan moni mo legislator college moni wat anantiyan moni regular sa kuno dan beliau kamanaman long nan padating kampan moni puena pali ananin kayan nabangkin miya kahit yan jong government in Wayne Ponpe ambil yang aki ayan ananin kayan and napulban moni mamiya na newe local government. But yang met my Mr. Speaker sa mga committee utong na Wantala lop and kak patosang nan monuwat o apali tatawag matan ki Training and Development Fund for Professional Services. Ari ele monuwat kaidan monikap kami tuwuchung wan monuwat din tuwan kawit ng committee ng Koros kinapul pan sector and kakuya kawit din sa mga committee monuwat and kakutan santiyang apul pan kayanin right on the tangkan and Ponpe state government or local government kan. But what is met my Mr. Speaker on kampan sa sansal mesodo wukitagla ay me sansal ng report ele wukitagla tikik me so dapat yang report on kampan sa abano po lang so kis nuya ban floor amendment. But what is met my Mr. Speaker on kampan kamarain nintuan kawaitin sa mga committee Koros one mo ni makamanaman taban inawan min saladag mawa bado no Wantala million ay saksilu silop walinan wanakit pa si saksilu 13,386,473 and kakamanman no nan sa mga reported po napali ananin kampan kamarain nan tiyan mo ni what. Mr. Speaker, committee bill kawait ang muna magkamanaman taban sector may padawaner Manpower Development Fund Wantala lop and kak miya nintuan kawit beban miya sang tarak-taring kampan muni. Mr. Speaker, imo nuwad magtayo ang kiyan sa ukis sa malapag tayo na paligi scholarship.
kawit mamia nan sa mi kamatin moni kupu-kupu rayuan mi moni wat kan kakapali ananin rai sering school kan makan patranan college the post secondary education o tatawat sa kamatin moni pilmane ukiyang terang kampan kamarain pwel ben kaksan pwel ben sa matay sering school kan resolution yu malwat pilap ta kamanada kapin ko po rai po itaw yang kasabot ng siyon sangan mono wat ang pintatawag ang Israel sering school kan me patpatasiyon. Mr. Speaker, patut isang met ang kampan rosan mau nintuan kawitin sa mga kamatin koros na sa mga kamatin mo ni bilutud tawa million tuwaw riyanan tuwa kit pabagasilisag 9,29,430 nintuan kawit pen mo nuwat mapatutor panin na umin salatak amen bil kamanaman yang nasa matay pwede din tiyan mo ni riyagat sa kuno ele tatakwat sansalang sa mukamatin mo ni kali makin kamana matan kicam ko bil kamanator wan mo nuwat wan kaktatok patwati sang met division in social services my Mr. Speaker bukit ketik uyang aray tungal pwede din tuwan tama kaptalong program kesempal mapali mapulobul melikailap puinin li man kianan choror dan kag miyo program me kaluwat pan kinapali ki puinin aramas kesempal wat riya buegi uya bentatok and kin kag kawait apel bent mono bukat nintuan kawait pen plano program e bang kaptolong awan dala rianen makaptolong mauya kawait pen program bukat padu disang cala rianen no ewe program bukat cala lemakit meban padoyan palikap me padoyan nintuan kawait din sa makamadin moni and kag miela paliyu mebana pali Israel serikan tani padon wai mesan nang kosanet child protection program o program word kala limagit dan bilka kamanaman to apali tatawad Mr. Speaker padodi sang met padet me kinapwel ban kamban rosan mau padosang nang kupulap moni mapali saun matail phone payouts me patronan winaway sansal me kawit pen budget me mie mesan so do budak layu me sa kamati sabulman giyong kawit me patolong apuegi ananen apul pen puipan tin lial pi lo songkan me mie nanti en monin mowe asamun kamatin mon kawit tala nen wonakit te 16,000 en kakamanaman ta po na paliala puipan pukat Patroti samet my Mr. Speaker kampan kakaila kakosanet the Department of Public Safety kawit kan patrolong ang sama kami moni kami dekabon ki nintuan karorong mawiyawi kasotik laut terin kampan kakaila kakosanet nandiyan ang wiyapo tungal podet en kaksanti nanti en monikap kawit miya sang sawang mukamjin mo ni my Mr. Speaker o kay ragtin isang momot ang travel and kakpadosang talakit isubukuri sa kuno o padutan talalimakit ang division in police and security pilban travel and padosang talakit isubukupaisak ang talanen padot isang met ang division in correctional rehabilitation and kakpadosang Sero nintuan na raikap dalong o patutuan talalimakit. Padot isang met division in wildlife. An kak kamanaman yang rail puwag yan anin sa ilok in kayan tatuangkan marana na uya nanti yan monikap. Kala tuwakit 5 buki sisak. An kak patuta. O line item choror bangko sa neti uya ban allowance. Nan tiyan mo ni kan and mo tatawangkan may right on tatawagin shop o tatawagin fish and wildlife kinuya paliyas ito paliyamar aginapal ban travel kawit na sa mo kamatin mo ni yung kiyang tarin ban mo ni and patwasan ban travel
o pato diam pan allowance penia so mera pato tanan wala kan o poi di allowance men tato pil tu ate ni aso mera pali tato kasambal wad palieset Mr. Speaker wo kita lawat masam kamatin mo na kawait on all others we are money you me kin kak tato ka nganan chikan me will come back they will abistung alin kin nan kawait me mi sang mi kampan kakailah kako senet wen cala rianen maging kamanamanta wen ka kacung ale Israel patunan kalabus pana pulpen division and correction and rehabilitation nan karong ang esansal miya muni yu mabigin sa wasang avesam congress mabigin yan tatako sa wase pulpen kalabus puegi kin miya John Way seldi sang malung gabungan na basam magan yang santi o patpatunan tamata division of correction and rehabilitation patyang met pilukin miya nan kosan tindadak maapali Israel me tungalen ki kabalin matmataw the mental health wagi sai kuasa me santi yang Israel apol beral en kak miya pan kampan rosan mau ame wiwi nan barakan dari terawat apul berai kan wiwi nan barangan division in correction or rehabilitation makan pukau kena lain Rubuh ke mohon ni mai pasam kamanata kin sawas nan tatawat sabul asam kamati kawait wan mohon ni mapali men katungala Israel John Way kasampal bukat en gak pado dasang salarianen 20,000 o pato yang limanen lemakit 50,000 esansal me moni me kin pato sang kongres cala rianen merakan apali kemen pato ngalai Israel email yang sama kami tu kami lele me puiki Israel masapun man ki tungalen ki kebil salatin madmata we yang apolmo amonuo legislator and kalau tela ikawit me mia ban pada tay mo nan sa umi kamitin mo ni report me sansan kadoti sang mo ang PO wal my Mr. Speaker puwe kita tahu kesempal me division and correction or rehabilitation ken apali ki John Way makin pada panarai chung alapol angkak pada sang isikit pada tang nen kadoti sang met my Mr. Speaker tapol men way palika sampalyo madang ki fire and emergency services tansal me ansukan magnapulan pil ponpay arakan pukaki apali pasang pil ong nan kosan kan kabel ponpay kaway memia wan moni makamanamanda nantiyan moni riagri sa limaw an kakalaud la o patutang rianen limakit 25,000 ni mesansal na sa report Mr. Speaker, puyan kak pado di sang mo ang kampan keltan payan way. Aray tungal budget makabdolong on intuan karorong memia mesan. So do kita kela. Wasakis sa makamit kawait puyi paliyu legislator bilkin yang chowa tawo ya member madan ke pata. Atala nenen kakamanamanta kita tahu kena pulban kembang keltan payan way atala nenen kak mia wana pali ananen pon payan kin kak pajeng meeting kan way kan kin buya kana pulban pata Mr. Speaker pato di sang met ye office kasambal and attorney general nan kawait maminan karong-rong wukita kila cik me pateng nintuan kawai din sa Matayala Attorney General. Dari yang personnel opposition yume ada nagi prosecutor 1 and kak pada padode ap moni ma pali position wo and kak padu sang mas ap apola so yumor we tatawat answot mia polbe o position kan me kan uya sangan tatag me prosecutor kan uya
ye prosecution 2 prosecution 3 o ananen lawyer me office what anan ki anane amoni kan me kin miya ban personnel en ka kapat beno apali ananen office what en ka ai remen lawyer ka potential me rai prosecutor kan remen balan require na rai na rai tungal to talk apnan license to talk rai tungal en ki takan to talk yi madang ki try counselor ai me la yang ka wait what me sang attorney general lo e wan so more e bana ban me buan ka apali yang utan wani size no konengan me ang position pukat padoti ang travel my Mrs. Speaker kala panen may chi ka wait ai me kami te beluchung o sansal nan kamumutang ko sumet wegi office nei chi nandian monin mo ragan rent office marata dang ranwat rasantier ro patrol duman option ka bina ko utan office ka pu email yang kawait mi sa mantai la ton internal lo samu kamitin mo ni utung kala pakit en ka kamanaman long na nakai tungal pato to apali ananin tup son ta tok kan me pananana santi yang nan office kaput kamelele me wewo pene me mie nintuan karorong me mie nan bukan samu kamitin mo ni yo attorney general apol dan office kasambal wat pan beliau mo kita wan so muren atau kasambal wat ya kamanamanta Mr. Speaker padoti sang met ye office in transportation or infrastructure nan kawait mamia nintuan administrator and transportation and infrastructure aray tungal budget makaptulong del sama kamitin mo ni utum noon sak o imen to talk apuegi experience me kay sabunaman ki ong magmagading soap apol ben Israel John Way kasambal kay kokosan ton tagan dikikan pag chocho niyan so me ananin kamagit karwaru kinso do moni me miya bukan ka kamagit so karwaru email ada sama kamatin moni ewang delegation in outer island the Israel kan mawululian outer island o kaway chala walinan en ka kamanaman tanan patet wat o wonon au yawi anso me tay banana kamagit soap amono wat en ka tatok padoti sang met my Mrs. Speaker one moni magnapali project management unit I office would magnapali kaway project in kampakan me apel nantian monin mo essential me Congress ko kitala ko senate magnapali ta mono wat o kamanamantawan mono wat akin kamanaman taro apel to apali apel bana office yang aki right on tatangkan ari sote usangan tatak sa makamiti kakuya yang bugi office wat mo ni mapali tayo sa kakarong to Congress apali yer sa makamatin mo ni kasambal kita takot o kawait no one mo ni makamanamanta may pato no 1 million ew lop walikit silipukili may sa kuano to 1,108,356 makamanamanta pa ang sector nintuan kasantin Congress ay men tatako apali office wat ele tatako tay man sa bali aso yumor usually ang kamelele may konang tay en koloko office yu makaitan tay ban kamanayang budget pero mayi pang kasantin met national government may ban apali budget in office wat and apol lang rail office wat and we all option national government and there we extend sa matel office iran kapadapat yu met me kapatayang report Mr. Speaker ang office in usus tansal me kamukit ugat latik miya na naray tungal patet nintuan na bolpan personnel dami tansal kawait pa ng miya ang pukuakan me pateng election commissioner aniya ba na pol ang kag miya pukuakap madanggi administrative assistant 1
o ma qualification mia angka mia administrative assistant tu di kapat penen mo bukat wan jala wano buki sidi sa kisu melawd na rai tungal patet o nintuan ugadaglan atan position bukat email yang ugadaglagan miya ni office word miya kapat penabol bendon tatak apan pato dasang kala tuanan walu buku wali sa kwalu the 19,888 pateng kala wano buki sidi sa kusu me peita position cup o position me ban sorala kala odla tigitig me miya pat panon wan kala tuanan silikit tuwa buku wana isa limang the 93,965 Mr. Speaker, patut isang met ye office in fisheries and agriculture. Nan karong-karong mawiyawi administrative office kawait committee me aray tungal budget and do to it and tuwan kamanaman tapuegi aray kanyang payang mauki sawas makin patosang embassy kan non-government organization kan menantian monuwat kasig meban miya sawas wo sang SPC embassy Sabano paliyu matan ki nature conservancy nan tatagwo ele citizen sa nan report apo ki itong aleng kaya sumao yan kabesa me yei sawas kat me yang aki sandin payaw kay me yang apa-apali iray suset kan makin patwa yei maslikin pa na all light Mr. Speaker, patwa di samet yei Phone-Pay Sports Commission na naray tungal kaunabatan budget o karong-rong mawiyawi kawait miya tala silinan limakit and kakamanamantab o ang appointment consultant men so balin apali kamatong men and miya nanapiso po so kasi sabi matay son matong kan makin puwitanan kamatong apol parel intuan coaching o saan kan so kin tuwa sa peliaral kan na miya nanuin kuhaan pala o maasel o stage kan kami din muna kami lala consultant minat kasampal ang kaksawa sa matay son matong kan pati ang met kala limagit ang kakapali onon kan mapananan miya ni facility kan magtay sa naman kaya sansal nan karorong may silu wasa silu may sansal may mo sintangatang mo chukut may bado Spanish wall o mo sinyakiyu may bado tiny miya kubukubura ele sa nan report akong kubura po yung tungalan niya sumao kawait din kamatong o wasan kamatong kan and kakapwel mintuan pada dua deba kamanabantaro kosanti kapatapatin kakpati ang uwi kamerele me sabul mumi kamatin culture o social services panawali tatakot pada ang met kala riyanan limagid malwat kamanatan nantiyan monuwat panawali sports activities and bil kakapwel o kamanamanlong nan patutwat ang appointment facility kan aban kasambalan miya plan in the talk when kakawait kasanti choror mel mumot kasambal wat panapali murin pat kamanaman lampat itwat Mr. Speaker ang EPA sansal masudo ko taglalaut which adjustment in salary in administrative officer Mesansal and patosang pay level isag su step riyaw o patutang pay level isag tuwaw step riyaw. Kalaud lawat pan personnel uwa patun nuwan tala riyakit sila buka riyasag sa 2,320. Ang pan travel item kami to kawait nintuan kawait in EPA 10,000 and kagmiya ang overtime. Nan kawait mamiya may Mr. Speaker ranwat overtime magit nan sa material office in EPA ay ang aki arakin we are clearance in shop kan mapato to Phone-Pay nan kaway din EPA essential me ranwat miya
wewe peneyu nan bungan EPA yo pali makinapa pali so pukat menia so me rapan patola uya clearance ni so pukat dikenawan totok a business kan metungalan ki so pukat me ban ise arai tungal overtime kawitin kami tu buegi tatakin apple ban overtime and on kasampalo and dekin pandala awon mono waten mi ani aso marapan patowan er moni ma pali overtime sang palikan arena kin replenish moni makamanamanta puralang travel nintu wanai patowan tala nenen kak patota o patyan tala wanakit mara kawait o weba mino wandala nen wanakit the 16,000 patoti sang mamay Mr. Speaker ang P6AH the Pohnpei Public Broadcasting Corporation kawait mamiya o sama kamatin mono uchong kamanamantan aray chung alpated nuwing siya into one aray kaptalang patuti sama ikaway ito mapilmiya ang aray chung alpated into one aray kaptalang kami ito kaway maluwatan kak kupuretan nuwing siya patuti sama may Mr. Speaker rakasampalin sa Matay Government Judiciary Branch malungo pong ililang ngayon Pohnpei nan karong-rong mewiyawi niya kawait kay me paratasang Israel tundatakan me patotong and sansal me tatakan wiyat kaw na patapatit utanagan ko na ang right director kan men kan patoto kawait maluwat kasama kamitin moni ang patit sansal me director rin malungo pong sa dapat yang karong-rong ipatawan met when we are kongong ang malungko pong nandadakan patit ang director men kan patot nan kawait mamiya ang all others iwasa masama kamitin mo ni kasampal ko en kag miya wandala limanen kamanamanta po en kag uya men one malungko pong riyaw magan uya tatak purti olan sa matay malungko pong murun luli tayo mauyawanan para kay sa malar one monuwat na napali malungko pong ilile o malungko pong isak patyang met kala nen kit riyabuki isisak en kag patyang aray tungal patyatin communication ketukson kapesekan kintatok yang aki computer o men taipi pwedaan kopungkan makinananan niya. Mr. Speaker, kawait wo ang malungko pong ililan win Pohnpei. Apo yung maintenance yang aki Court of Land Tenure ay kawait mayang aki patit makaptulong sang Court of Land Tenure. O patitin Court of Land Tenure nintuan na kaptulong sama kami di mo na kawait maluwat dan kaksapulman kita noon siya. Ato di sang met may Mr. Speaker yay sabol mo mapatit ang legislature kaysa kayo nantiyan mo na kap. Sansal me miya palikay me trekin patyang melel kami naman in legislature and Pacific Association of Pacific Island Legislature. Non-Kosantin paluwat membership fee kusutasang dalan na non-nen limagit. Sama kami din moni ewang irame ulian umot kasang paluwat na naipiyayan Senator Simon, Senator Licanet o tungadara tungal kawit dalan nen limagit 15,000 ang kakamanamantan ng patitintiyan mo na kap na pali membership fee. Patyang met with the legislature yang we are member and pata pali yu makinapali kawitin kirtan payan way may yang aki OTL pipiling sumbiro sang tekan kawit may sang sa matay floor leader o vice speaker with the o the chairman in kirtan payan way
Pagi rai makin ulian komunan tatawat atalanan en ka kaman ta buena pali arai lananen patyang kami nemenin pat. Patang met my Mrs. Speaker task force you me resolution en malwat kamanada. When ka kewang palikan o kawait pon pe Japan momon apulpen maye melel kita yang son kapalen kinsi paktang me testing uyawanan mo in masen. Ele men ka de choto miya me sansalan resolution wo me le yang kokotan task force would run would kau na bazar right tungal terms of reference napan kawit right tungal tatok on into one Constantine resolution wo member Yemen ban itita sang speaker member Suleiman ban itita sang kabina apuegi resolution in legislature makawata paluo budgetin tatok and task force would patwadiang ban budgetin legislature ban sa makawit kawit memiye one morning makamanaman tanan tiyan mo re sa klimawa antu duwaje ime pambil miyanan tiyan mo nakap patwadi sang met my Mr. Speaker on committee tuaw makom sabel man kinan legislature would iye wasa mawugitak lalaut sansal me kawit me patwanan report esapul persen lemaisak mawawagi patat wat kecungkila sang tiyan mo na riyasak limao persen lemaisak ima leta nakapat penen tatawat sala nen pakit ata lop panen mabangkanen yang sa umukam dituaw wasakis mo sang buo kamitin mo ni akin apali kamitin karos o ananen tatanggan me sa kamitin mo ni tungalan ki ay me akis wuksang kamiti chaikan ko chowa bil choto me yang aga vice speaker of floor leader o talarianen me santi yang sa kamitin mo ni travel on committee kan into one kawaiting sa committee o venema kay sabon man kita la lop silinen makin miya patang committee kan kanselaro apan na bolong kan sabon mo muy office into one kasanti mo yan ang report. Mr. Speaker urame committee ka sambal ko yung menutan and sansal apol ben sabon mo muy secretary kaya bulpen sa mo chief of staff sansal masang mas ko to so to pukawat literan what into one open na magtaybilikan patiki yang priyatel senator kan and state kan kami to kamelala me ko na nga ren miya sa bulmo chief of staff abuy gamet sa mo kamitin mo na kawait position what and kak kamanamanta niya pato yang nasa matahil manual a salary one kak niya salary range nasa makamatin mo na kasanadi and pato sang silinan limakit ang panen 35,000 to 40,000 nan tiyan mo na kapot pato yang met my Mrs. Speaker miya position you me warayla so ta ye position in administrative assistance pan sa my office rain position wo miyanan sa my office apso ta sa matay receptionist magkanapali po kawat ari kamuyan ka kupureta receptionist so and ka kuyala po ka may acting kaya so rain administrative assistant o en paduan pay level isa ko the basic when isa pa essential na report o kasanti kan mapalito ang tatak ang bilikin pay yang qualification at the time pay yang qualification up kukupuran niya wanan so marapa paliyar pukan niya rewi acting anichar and kakuya mention aray tungal qualification o kasanay right yang nan puka into one when pui makasanti. Ang
seilok the travel budget item eu kasanti me wukila nan sa matai budget met seilok kan chorus me kabe se me mia ban option kabna the ban executive chorus ban ni tak tala ban wiala kisen travel budget in ban option kabna met pilban tu wada song ko mula balap seilok kan molong ko chorus ban kapat peno ni tak tala ban kawin the kasantin song ko mula balap o ime pilban tu wada kasantin seilok ong malwat kasantu chorus ban apol ban nintuan kupuromi nintuan budget in travel chorus ban apol long ban travel item budget and option speaker Mr. Speaker eu wasame committee bill songan kawait pano ime santimet representation fund essential kalaud la laut wiyawi on representation fund in Kabana. And then supplemental representation fund. A ballpen bilkak miye into one committee check a ballpen travel nan proyected raise limau. Rima santimet tala nen packet and kak santipan option speaker on into one kanenet in the talk what will be a kasampal ukon five speaker of floor leader into one araya patian sa muyang office until to what tamo yang option kabna no way you bil ka to roll up to the governor and the tongue Aiman bil miyan nanti yan monowat lop riyanan ang kamanamanda pa sa mga office lop panen ang kamanamanda pa sa mga office o nan one monowat riyanan ang kakatorola o apali ananin five speaker of floor leader nintu one kawait pe o kamanaman be bel ba miya sang bangko promo patoti sang met main Mr. Speaker division and administration and budget committee kasambal ke kawai jiu mabil mie sang chief and paluat anana ben maintenance sin maintenance tu kitungkan me pansoda anane contract laliki so ke maintenance pukat kakapobol nan rana kan ai me leda sama committee mon kawai decision what and pilkak sansa lo santinan sa matai patet ni pay level ay pancha kita pay level tayo step tayo o ni jangan mom sansa doa right on the tangan chorus kasanti ni separai and kak based on qualification ni anso wote tama magitran what Apol ban Israel security kan padaban apol ban division in legislative clerk and santier nan ko sanet may mabayaw ni patang met may Mr. Speaker kawait kan mamiye ang kamaulan tukson tatak me anana pe karwaru o nintuan sa kawait committee moni and kak kasane tu one moni you panapali alal dan tukso tatag matuwa sa matai PA system magin tatag na nason session tansal me ranwat niya microphone tabe me anso me senator mankin patro wanda masani me ko daging CCR pagi kasambal John Way and Mangi Padoan kupu-kupura TPPM and senator ni yakin patro tanan men KPS kan asa mukamitin moni utung sa mukawait wancala limanen mesanti ang kag patro tang kala silop ketuk subukan me ye mapuilaw to ni yakin santi yakin kag tatak eligible sa bariset pwede pwede whatever mo yaw takeo
angka kapalitan ng mom niya. Patwati ang sabon mo division in Legislative Council, my Mr. Speaker. Ukayo me sa mga matuwachong o kasampal ki legislative assistant. And kag miyo santinan pada to pay level ban pada ni pay level isak tuwa step tayo. Isang mo na alal tan to tatakan tan pin payan qualification. Yan so what my Mr. Speaker sa mga kamati mo ni tiara ta mi adjustment na uya uyang sa matay lawyer yaman. Email yang line item budget and sa legislative council one budget में मिया लाउड लासांग 574,648 और 619,679 Padang med my Mr. Speaker on say local office word puri arai kana na padang committee legislature ni aso me second kadlang meeting kan kalau la na rail tungal travel min duane pan san di ban sabun mo office pampa dosang 15,000 on 25,000 Tansal me irai sabun matai lawyer kan melel me riamen rasa tu yamen pon pay taken pukaki housing allowance ka wait me mia we laud lan nim kan naman ren kan pon pay o tama mo ran wat kalau la tik yawan mia housing allowance pam 14,400 or 19,200 My Mr. Speaker, patutiyang ban legislative clerk kansal me kawin sa committee yang aki position riau ye position in security o I kawin me mia sang committee moni kataw pen ka kuya so yun ang travel mautan kan uya kisen tatakan clerk niya sumurakan padang committee member sa delivery nan meeting kan angka padwata sang riyakit 5 yang nen 5 kit wagi ananin tatak marakan parti yang meeting in APIL o meeting chekan ayay met mamiya ang kawit elakap ang pali sabul mamupatet nantian moni riyakit sa kuno imen beliau kalubo wasaw kasantin travel ang executive travel correspondent pol dala panap sin kabina nintuan wewo mamiyanan padet kamanaman mono buka bana pol nintuan kupuran kabina ime bil bantu ada song kumung labalap o ban sabul mamiyap Tansal me padet in travel ni kabina ban pat million sama ira di kaping ko boy yang aku pat travel kan me pol ban sector o travel kan me pol ban sama internal fund Mr. Speaker on office kasambalan ton pay public auditor sama committee uchung one budget me saumi sabulmen ton pay auditor kaptalong men padawan me when sansal when morning me legislator kamanatan into one kawaitin sa matay auditor yang aki one morning kan koros me malwata pali yang office one nanti and money rekit sa lamawon into one reprogram o amendment kan mo yang budget in office kasambal sa matay local government kan may Mr. Speaker nintuan kawait and executive makin kawait legislator on kanen tin local revenue maruwasin pasan ng kosanet so they took some percent silisa pang kanen yang ewe nintuan araiban itawan nintuan kanen tuwa derban itawan when ton way
Riang monuat sodo megot bukitagla karena neti misangon momo ni atai tatang ki forecast the Cairo rin me sodo tikitik sang 1 million isak pan lotinan tiyan monuat te tiyan monoria kidriya sa kono men padowan met puen sansal the answer to answer nan report me niyanso me audit kan uyaw tirak tam one mono me uya local revenue laut sang million isak amono kin belau kanen in tuan kamanamantan malwat o belau lang local government kan imang mo kin nan riya kidriya sa limau mo rin audit in riya kidriya sa kaya wapol misangan momwat ima sa mo kamitin mo kasik paano pol nanti mo riya kidriya sa wano yan so mga audit in riya kidriya sa riya bani mo sagla autan kawasan di Tororiu ban miyan when apali present silisak mautan ban patula local government kasampal pukat Mr. Speaker ong nan karong mauyaw yang rai local government kan sansal me kauchum tadagwat area the channel so sansal nan report amen patuwan damet when sansal nan channel Israel kan maulian to local government kan koros uchung kasantin uyaban kanena wad nintu wane uyar wasin pasan kosane pato tisang met my Mr. Speaker on subsidy moni yu me mon wad kan kamanata wan kak patulang pali toror kan pali kay me aray tatok ni aray kana pali marasuta pali utan government panapali dari sawasi umet makanadang subsidy Ang Pohnpei Women Council nintuan kawid mamiya one morning mapato tanan tiyan mo ni riya kidriya sa limau and tutuad sa labanan ang malan wow lelen win Pohnpei ele kawid wad kap sansal nan tiyan mo ni mo apol ben mo ni wad at the ten malwad kamanata apni ito dagat esuda sanamang porque ele so the tok penen kasantin tatok o Israel kan makin kasane tu uya ber mon what ban tatok kawit me uya usang kapina au malan wow ren charter pan what malan wow uya la charter email eta one moni makamanaman tanan tiyan mon riya kidriya sa limau e padon one dala nen the lop riya nen limakit 125,000 Ranwat ni rai uyala charter o sakarata memiye nintuan committee pada bangkuran malon wow one morning me bang kamanamanda makamit kawait and kakapol lang malon wow and kak pada no dala lop rianen kala limagit ma bantu kitim gisang one morning makamanamanda nanti en morning mo ado tisang met kasan duwad uya kasan dekap my Mr. Speaker roimen kapung kawit kan memiya sang Israel anar pasanitar kan subsidy wan miya wan kak patulang PTA at the trenso te sansan nan report ay men kabese red wan utan tete nan payday magtelap te to sa iray tunto dagang PTA kan sudiyang iray di kasampal o sama kamitin mo na kasampal o project choto malwat kamanata Absurdo mo yang rara na pali. Pati ang met, agay product makamanamanta, bolar, moni mabani siya ito kang tatak, suda badoy. Pati ang met, my Mr. Speaker, ranwat peak miya yan. Nugagak dolar o neta alakan, wasakan, chorus met, kosaneti, may PTA ba na pali. Ito kamelele marabangka kuya tatapukat marastu payday. Ay may tanan sa nan tatag masama kamatin mo nuya subsidy yuan kag patota na uwa pada no wantala sinlop and kamanaman ta mo nuwat apol lang rail ren ka kapali kila rai tungal pete yuan anchekan magselap kas kasane yang mana dai pana pali pada tin pali kasampal wat ni aso me pada tin riya ka resa kono pantap tatak umokit and sansal mo nuwat surmang ya mo nakap Pangwiya muni yu mamalwat kamanata ang project riya. Wapal ban wasang kit, ay wapal ban parking lot ng wasang kamatang. May Pohnpei
dengan ki ranin moy mau sana maun santin kala pakan pin labalabin government o kutay ka mayam pateng kamelele magtay pu pandeng PTA o tatago tanane na polta numom na niya patoti sang met my Mr. Speaker special project e makap and pateng mayang aki kawait yu tapag yu masang iray puinin kamatang yu menan tiyan monin moe maluwat sa wase alay tungal pateng kamatang yu matan ki Pacific Mini Games makin uyawi kuam nan uyawi kuam nan tiyan monuwat nan kamatang wo tansal me floor leader Abraham o Honorable Senator Redmond mawat ton kamatang bukat rai patola kalawo itu call rai makayu nan kamatang wat ranwat tospan kamatang kat pilpan uyaw nan uin kuam nintuan rai song kamatangan tuan pe me pado kuam kan eban paten nan special project wat wandala silinan wana ke dan kak padota wan kak sekosa rai pan paten eupenen kamatang kasambal bukat bahkan kabe se rai me pulapul and kaitan JFSM apu rai me pulupulen kuam Seipan, Palau, Marcel. Sangun kape sewot mebilanane en kak laut sang tama miran wot. Ikamelele me kawait wot dichar kwen kak kasane de kupurakan on one mono wot. On capital improvement project my Mr. Speaker shorter kawait me kwe capital improvement project ni kape sekan me me utana bangkin padosang executive o UPNAU bangun mianan pengen eksekutif o national government o capital improvement project pukat kenapal ban moni ni nomin salitat e po ki sai kawit kap memiyang rawat asa sama committee tamisan sa report ime sama committee pagi dan sansal nan sama tay patet melerang wat sai kente megor kap talong Mr. Speaker at the time legislator kasampal wat nintuan kawan bata empat pada dua uyata patapat mau table uyata patapat nabil sudah mau pergi aku yang ada jalan ke mana lah pada ni alam kanan toto kanan kain nela mau bukat pergi ya uya monin way bakon ay mele tala ramot kira di men pada sama kami di monin o uyaki atungal sakar misik pergi ya panta tau kota bukan melelem pant memia kamau ya la patet patapat mau mi patuan kosantina bolben travel mengutangkan kanaman-naman sang kabina sang pan kupromuyo sang chief justice esantinan patet bolben men pon pe masa kamitin mo na kamela la me ko na ngapol epilisan nan patet bolben molen wow manso rei so da kana pol sana mau kamela la me ta mo patet kawait mesan bolben rail puinin di mapulopul man ki kabil salatan madmatao man ki anan toror pol nan patet wat ikapung ki panan patet kan makin patolong mawa kenapa tolong murin pada dia ke mana-mana lah. Tapi pada sama kami di mana melel ke YouTube yang dia cungal sakar mesik boleh ke panjang tahu kot namanya asal je, imen buaya itu ngal kapi mang sama kami di mana. Kalau wujud pernah namanya yang pada tuat, so boleh ke kakak boleh macam ranwat. Sansal meta tahu kot mabang ke mana-mana ranwat. Anak ayer lakap en ke mana-mana tak sangka benar. Tian mana kapak coba. Rimen pagi tatago dan council sa matay session. When kag ni sa umuyanso o tatangan ren kag en cross tatago to puluan pa ang kupuran kabenan kag sabon man kay anso lichar. Kag check o katkiyang sabon may signature. When kag manaman tatago maban tagamotang ko senate niya ba na pol maban sa manaman dalakap. May Mr. Speaker government pampuya. Dari i-retoror po kat may mga kapatayang ay report ni tuwan ay patar sa mga kamatin mo ni
on into one kawit ni sa mga kamatin koros. Kalangan may Mr. Speaker. Kalangan Chairman Carl Chanchal Kawewe Pisetuk Mao me Chanchalero ibil patrowan me Chairman o member kan Koros sign report kamelele me Sotok Kawewe me panana uya ulikin ta me Chairman kasalitar. Speaker. Miyata masan ben report Speaker. kami Senator Perez. Kalangan Mr. Speaker. Muna iba na yung patroy man kay UT ang kito ang sekretan kapeng uwaw. An kuburan sa matay koto. Batang siya po nung sekretan. Hindi ko na matsiyang ngayon. Mr. Speaker, i man barong ito kamukit sa ilagak sa bulman kita sa natin kamukit report. Ang barong yabu gili may sa kuno level ni Risik Limao. Amen. Chanchal kamagit yung mayor jalan rutungiti masan ben standing kam report Koros mautung kamagito masan iyay uang masan isyo kamagit paita tay rutungiti masan ben standing kam report riyap kilmesa kuno lebenya riya klima Koros mautung jalan sabulman kita report wat masan iyay uang masan isyo kamagit paita roktay sabulman kita standing kam report number riyap kilmesa kuno lebenya riya klima Ranwood. Masular standing come to report. I ban bonus floor leader. Kalangan Speaker kasabali jungol sekarang wak Speaker men pagi jalan kak coro itu ya bali pil kalender. Amen. Chan salang mau kamagit memia, pwede kamagit mia, utupan kamagit mia. I men pagi tang jalan coro tiang bon nempe isak tayo. Ye pil calendar. O ban bonus chief clerk. Legislature Bill number reappear sa client sa Tumao, Legislature Draft 1, a bill for an act providing for the annual budget for the government of Bombay State for fiscal year 2026, appropriating monies therefore, providing certain authorizations, providing for amendments to the Budget Transmission Act for fiscal year 2026, in the Bombay Code relative thereto, and for other purposes, only kariyaw kem sa kalawatawat. Kalangan jalan kak kerjaan dan masan ba ban bonus Chairman and Moni Chairman Carl. Kalangan may Mr. Speaker. Wow, karak-karak. Ito bata sa mga kamatin mo ni o kamakit. Kaya kak uya ko pulagi kamutang ko sunod. Riyop ko riyasak, labin niya riyasak limaw, ang kariyaw o kim saklang watawat. Kariyaman. Chanchal kamagit San Chairman Koros mautung kamagit masan iyay. O masan isyo. Pwede kamagit pwede tayo bang katyanan masan ba? Magupura ba yun po na sa Chairman Carl ba kaktabiyata mamasan ba kamutang ko sunod riyop ko riyasak, labin niya riyasak limaw LT1. Kalangan may Mr. Speaker. Itong arwa sa bal, bangko puro mo yun, bangko puro kan koros. Ipilaw bata sa mga kamatin mo ni. Ang KPS pan report wat imen pada sa mga kamatin mo no uya sa bulmat kapung ang maluwat po kamanaman dan report mesan saler mo west standing kamatin report yung kilimesa ko no leban yari sa kilmao kamelala maasim beichar salang kak udud to kawit kecil ang kamanaman dan kosonet kasambal wat ang karyaw o kim sa klang watawat na miya wasam miya nanaban KPS at may masan amasote ay men pagkita kay langak kadla mo tay kalangan may Mr. Speaker. Kalangan Chairman Carl o kawewan kamumutan ko sunod kamelele men report ni tuwan na tayo masan iyer para gitar kamutan ko sunod miyete masan ben kamutan ko sunod riyop kriyasak lebenya riyasak limaw LT1 kamu Senator Ned. Kalangan kamu Speaker. Mona ibang patro ay men patro ang tiyang ki tungal sakar misigilang saan ko pa rin ay nilap patang sa pula mami masin lapwe metiyang nanwasan uyalam ay tungal sakaran wawlapan ko pa rin wan ki Vice Speaker Floor Leader wan ki Honorable Senators Chorus Patang kupuramay ang raan mawan kapayo kalangan ang korusian patang rel me patunan kaleri at nimelil me pepeyan men kapesakan
ni wow. We ka we and kamatan ko senadwet nok pisituk sansalo tete. I men patuan pada sapal mami kamitian honi honorable senators kan o patuan we ata kamugit trailer tung te masan pe o kadlanan khusus and kem saklaw kem wong nin watawat karyaw and kamatan ko senat may Mr. Speaker My Mr. Speaker. pagkakarya men Magkubrain po na si mga Chairman. Chairman Kailangan Barr. may Mr. Speaker, itungal takar mesik ele itungal kabese floor amendment mananen patien sutelel wasa may kunang lelia. I mean bagay kailang kamalin lapanasaw. I mean bagay kailang kamal Kambal. sungo kumanas. Na. Magkubra. Kamagat yung mo tayo kamal labnasyo. Tayo kamal labnasyo.
Uyuk puro mona tay komaltik tay kat nan masin ben kamutan ko sunat riyopki riyaisak lebenya riyaisak limau LT1 miete masin ben kami chairman call Itungal wasapal Bangko Puro Muyo Bangko Purakan Koros. Mr. Speaker, duwan ipadungan wasa kay manano kudak ay masansal Bangko Puro Muyo suot. Pagkamat ay man nuwa karakarak kamagat malwat dan kak uya ko puro ki flora man nam basilu pagisili sa kuno laban niya sa limang. Yaman. chancel kamagat san chairman koros mautung kamagat masaniyay uwo masanisyo kamagat paita talman katianan masan ben flora man silip kisili sa kuno laban niya sa limang may kupuruin po na sama chairman call pantrapiata sa matay Kailangan naman, Mr. Speaker, itong alawa sa bal, Bangko Puro Muyo, Bangko Purakan Koros. Nayaralap, flora man what kawait, wewa pa na mapilmiya nan sa kamatin moni. Ninduan, kawait pa kamatang ko sa nadwat pa sa glaini sa paayuan kak patwadi yang moni makamanamandang representation fund pa na si Speaker at ala riyanan panutan tatokang representation and vice speaker of Florida. Kailangan mo Mr. Speaker. Speaker, Kalangan Chairman Carl pwede kawawan floor amendment silip kisili sa kuno lebenya sa limau Speaker. na Common Senator Perez Kadang Speaker, di kami alam housekeeping floor amendment unit ang nagkarabeo man padong ito motion tayo rujang tumasin po sa pulman kita. Kariyaman. na muna ibaan po na siya kamagutaw may kupuruin po na sa Senator Simon kung palukol sa kupuruin yan kamo Kailangan nun kamo speaker mo na ipan patpatro. Kung kating ko pro pa ito sa karataan ka. Patro sa mga nasanin. Kaya paniwa mo sa isalir. Ito nga mo pang pro mo mo di vice floor. Ano ka po siya ito terus. Kung pumpikan ka itong kain. Speaker, tato kasampal yung magkain. Kapiatan ang witness yoro. Kaya kamkain siya ng platunas. Ay ito nga, pitak yung kawit. Dia wag pa siyang speaker representation fund pato din tuwan tamer dahil sa pulaman ki pato to representation fund pato para po speaker o ay so member kantin tatang kita kamitiga na tayo tatang o niya tayo bang kasedi vice speaker floor leader ako rin chairman kan bitan pagi NBR right to all representation fund hari mo imen patuan to ya rational tame but kupurawat biyok and toro sa mga vice of floor representation fund ay rational tatang kita na niya rem nakak kailangan speaker mau tayo kupuruin kom kupuruin mo tegak hiren kak sansal nan iratoro rak tayo kadla mo motion miya yan tayo kakan rutung timasin pe o apali ma kamagat mamiyak tayo ng rutung timasin pe floor amendment silip kisili sa kuno lebenya sa limau kamagat miya yaro miya utupe koros me utung kamaguto masani yay uwa masani show kamagat paitak tayo rutung tiyer masin pe floor amendment koros me utung floor amendment silip kisili sa kuno lebenya sa limau masani yay uang masani show kamagat paita tayo kamenalar floor amendment silip kisili sa kuno lebenya sa limau miyata floor amendment Chairman Carl Kailangan may Mr. Speaker, itong alawa sa bal, Bangko Puro Muyo, Bangko Purakan Koros. Mr. Speaker, kawait mo isang Chairman Perez. Tuwan na sa karakitar, ay mabilisan sa non-floor amendment silip kisili sa kusula banyari sa mga pagkamat. Nawaw karakara kamagad malwat lang kakuya ko puro ki floor amendment silip kisili sa kusula banyari sa Kariyaman, chancel kamagat san chairman weki utupan kamagat miya koros me utung kamagat masani yay uwa masani show kamagat paitak tayo bang katianan masin pe Chairman Carl Kailangan may Mr. Speaker, itong alawa sa bal, Bangko Puro Muyo, Bangko Purakan Koros. Nintuan ka mo dahil kita kelawat po yang kain na nampe. Ong pada daya men kabina
Payday sa kayo line neo ban patosang 630,000, 672 o 622,222. Kapungbong lang kapat. Si Speaker, payday sa kayo line 2 wan patosang million neo, wan lop walnen, wan nagituwa paisek, o patotiyang million neo, wan lop isinen, waligid lumaysak. Patoti sang mo ewa sama kawit pamiyan ang report konengan miyan ang report nito na ipatuan tap sudah padang mga buwasan sal nan pil ong right on to angkan na opsi sap tatawag marakin wiyan nan wala kan nintuan siyong sap o tatawag kasambal chikan nan patatin mo kan apple pa ni sa barail pwede tatawag kasambal bukat kinabol ban travel kawit mamiya sang terang-terang gambaran moni o truth mamiya sang sa magkamatin moni ang kagutatan kay allowance naruan moni makamanamanta walikit silubukit waisak ang kagutatan kay allowance puen kak kini isa totoo kasambal marapali nuwan matang koros patwati sang met wewe mesansalo apil bang kita number me pato pa ang pato sang one lop packet one ko wali sa ke one lop nen silikit isi sa ke pato ti sang met my Mr. Speaker paid silisak tayo me apali totalan committee ka apan padosang essential nantian pati din mo real opisinan apo kidlo pala mamaya apan patungan zero ay kawin mamaya nan floor amendment watch Kailangan Chairman Carl kawewan floor amendment silip kusilisa kisu le banya reisa klimao. Miyadra masan ba kamu Senator Simon? Possible ito sa karadanwaw. Amendment na uyawan ng page isak payo line isak isu. Apong namproga. So mukutagpasang meban kolongo meumun tiditla meban tiditla memun hut padolong paduan page 14 line 17 delete 604 apun 613 mer delete o insert 613071 na 604 81 में पटोलो कोई अपन तदागन ना kan mo imen kalalapak to ma अपन tadagan mate kailangan Senator Simon Kumkata mo kailangan may Mr. Speaker kawin may travel correspondent pato da ban option to bina ay man nambew zero kila ban travel ay demkap pampadolong atang ki allowance ay may banut one allowance mesansal o number kapuyo mo sa pato nan pila sa what aban pato diyang niya banu tatang kila allowance ari wagi atang ki travel ay may zero kila we pato tala ban option to bina Kailangan Chairman Carl, mawal Senator Simon, kamu Senator Perez. Kalangan Speaker si Baruan Kamela me ilmiah step moron bat magtaiban tuwang taipo. Asang ni Baruan kita motion daro yung temasan ban. Gariaman. Lora man sila bagi sila sa gisyula pinaro sa klima. Bagaimana Chancellor Memier kamagut yu tan redukti masan ben floor amendment koros mautung kamagut masani ai uang masani so kamagut poitak tan redukti masan ben floor amendment koros mautung floor amendment sirup kusilisa kisu lebenya riasa klimau masani ai
Uang masani show kamagut paitar okta supplement gitar floor amendment silup kisilisa kisu lebih dari sekimau. Speaker, Kami Senator Perez. salamat Mr. Speaker. I patron me ori isek pai unan rane o say kangasangar ori isek riau. Awa isek riau kum sabol man gian kak walian timo motot when encroach or submit men patron katamander men yansung na encroachment ba wiyawi mamie number me kan production inang report kainen kak wiyawi. Amen. We had a motion trying to project the main motion or support man kita kalau. Chancel kamagut memie. Chancel me kamagut miayer Thailand rutung te masan be. Koros mautung kamaguto masani yei. Uang masani so kamagut paita Thailand rutung tier masan ben kamutang ko sunnet. Riyab Kuriyasak Lebanya Riyasak Limau LT1. Pergi tayo ban katiyanan Kariyaw o kaimsaklan matawat sabul matay rule may require duplication han selti o sabul matay kamutan ko sunnet Riyab Kuriyasak Lebanya Riyasak Limau LT1 uyalar kamutan ko sunnet Riyab Kuriyasak Lebanya Riyasak Limau LT2. Ipan po na siya Chief Clerk o Lukuran Marakan. Senator Abram, Right. Senator Abis, Senator Ardui, Senator Carl, Amen. Senator Edgar, Senator Edmund, Senator Edward, Senator Edwin, Senator Irons, Senator Joab, Senator Latorre, Senator Leben, Senator Liganet, Senator Ludwig, Senator Miguel, Senator Ned, Amen. Senator Perez, Senator Simon, Senator Simina, my Mr. Speaker. Kailangan ang chancellor way po kon magtrail kamanalar kamutan ko sunnet Riyab Kuriyasak Lebanya Riyasak Limau LT2 kay kamutan ko sunnet yung mepan hapali paron moni Riyab Riyasak 10 usus Riyasak A o sutra mauwang ranwat tayo kamanalar kamutan ko sunnet Riyab Riyasak Lebanya Riyasak Limau LT2 dahil labolab kuma kay pangkatan. Speaker. Kailangan, Vice Speaker. Kailangan Speaker. Nuwa Speaker ibatawan matotok ang sawit kompan o tuntutong kaong enforcement songkan. Mariyo ko nung ang saw malatok ang kakatar kung kakapaliala kukokan na luwa po ang pakatarlangkap na kasipit. Mariyo siyang nakarabaw Speaker. Nuwa ako ikatuan public. Dahil ang kamalpisang yan, uyalang namranwat mo itong kamtigan ng totok from sa pali wasa ang wala malamot subject to call. Privilege my Mr. Speaker. Vice Kuburama, iban po na siya Senator Carl. Kailangan my Mr. Speaker. Pagkita itong alanso po yung kakbata, meron Vice Speaker, floor leader, sama kami din Moni o sama kami din Coros. Pagkita tawag kasi ang buwan magtailap siya. Council. Pulian Raelo, uya sa markap sa Bulmarail Kapon, pangkapura mo po sa mo leadership. Me, kasi dear budget word, ang legislature at the Tian Wasaka isa rada sa mo office. Ito word kami lalam sa mo committee
and Moni o Committee in Chorus, Tabulman Kapun. Ia sewoje pinmen prata sama Committee in Moni, Committee in Chorus Kapungan sama dai tun tatangkan Chorus. Natatak sang rang kauna nilito ayo. Orang kak kaun se tatakan kauna bata report nesensal mesang ranwat. But yang my Mr. Speaker, kamu kupura buin kak prata sama ya office or legislator kaisa ka unsak. Biya sa mo tay kabingon kabina. O sabul kabinet kan. Bagi open and tatak aray tungal kawait na miya yarong sa Committee in Chorus o Committee in Moni kasanetia sa matay patit. Padang my Mr. Speaker, in pilkak prata sa mo office legislator kaisa ka unsak. Biya sa matay kabingon sa kubung lapalap. Sa kubungkan o sa panmaray tun tatangkan bagi kawait pen patit merepatuan apali nan karong-karong memiya. Sansal me kupur mamiya apali ada kawit kan Chorus sang kabina o sang sung kubur abalap. When kaunsak my Mr. Speaker, imen pata sa muya office o delegation Chorus kabingang Israel Chief Executive kan Chorus and local government de sakeo me sabul maray padet kinyang uyaksen tatak kasambalan legislator what sansal menantian Moni mag malwat up to kamanata ko senet apul baray mesan apoy san puy kaya right kabul maray kawait apoy gemetin kak pratak promi legislator kay sakeo kapinggiyang ray local government kan. Mr. Speaker, ito pan pung mabanso sa umatay kaping ang malan wawililan punti. Recommend my Mr. Speaker, in kak pada sa muya office legislator kay sa kay unsak. Uya tay tungal kaping ang bangkuran malan wow. Purarail na pati ang gaya nan tatakot o ranwat kasanetia uya penapol pen patit and malan wow mapanapol nintuan subsidy. Ay irobugat may manulian kiti sa mga Committee in Moni, sa mga Committee in Chorus o sa mga office o uyagi sa matay kapang tatakot anon kasampal po kating penso tamiya mintuan tamang kailangan narin po sa umong leadership kung ko po mamaya sinani pa tiyarak mo rin sa wasang rawat nagkailang kagaya ko pa na kailangan may Mr. Speaker. Kailangan Chairman Carl Sakarata kabung masansal siyang Chairman Carl Masilar point of privilege sang Senator kan nak may kubur kamagat yung mayor talent kamalti sang uya kubur o sapal bane subject to call Chorus mautung kamagito masani masani so kamagit paita taiban komal di sangar uya kupur ranwat o sapal bane subject to call kalangan kubur Chorus sabal matay uya kupur red